درود بیننده های عزیز، تاجیکستان از اولین کشور تشبثکار مسئله آب و اقلیم در سطح جهانی است. همین است که امروزها پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه میزبان کنفرانس بین المللی سطح بلند عاید به حفظ پیریخ‌ها گردیده است. در حاشیه این کنفرانس و برداشت‌ها از آن حالا در برنامه در موضوع روز صحبت داریم با نامزد علم‌های اقتصادی اعظم میرزایف و همچنین با اسام‌الدین سفرов. شما را خیر مقدم میگیم به برنامه. واقعا در منبر سازمان ملل متحد پذیرفته شدن پیشنهاد پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان عاید قبول گردیدن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها از اقدام‌های نوبتی بشردوستانه و خیرتمندانه پیشوای ملت درک می‌دهد که این واقعا باعث افتخار ما ساکنان نیز هست. نخست عاید تشبث نوبتی پیشوای ملت میگفتید. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یک سیاست انسان دوستانه، یک سیاست عارفانه و عاقلانه را روی کار گرفت و البته ما شاهد آن گشتیم که چندین تشبث‌های جمهوری تاجیکستان از جانب سازمان‌های با نفوذ به مثال سازمان ملل متحد و جامعه شهروندی پذیرفته شد و باعث افتخار و سرفرازی کل مردم شریف تاجیکستان است که ماه دکبر سال 2022 پنجمین تشبث پیشوای معظم ملت و ابتکارات جمهوری تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد با قطعنامه قبول گردیدن سال 2025 سال حفظ پیریخ‌ها و همه سال 21 مارس سال روز پیریخ‌ها جشن گرفته می شود که این تشبث به واسطه با ابتکارات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از جانب سازمان‌های با نفوذ و البته باید قید نمایم که با دستگیری و یکدلی جامعه شهروندی قبول کرده شد. زیرا همان تشبث‌هایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت عالی آن روی کار گرفتند اینها پیش از همه وابسته به هستی بشریت در سیاره زمین بحث می‌نمایند و البته باعث افتخار است که در تاریخ تمدن جهان اولین تشبث و اولین کنفرانسی است که در مسیر آب و اقلیم و پیش از همه آبشوی پیریخ‌ها بخشیده شده است و البته باعث شکرگزاری هم است که مؤلف این تشبث این پیشوای معظم ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. این تشبث بی‌نظیر و نجیب پیشوای معظم ملت که وابسته به حفظ بشریت در سیاره زمین بخشیده شده بود البته از جانب جامعه جهانی یکدلانه پذیرفته شد و امروز ما می‌بینیم که الکی این تشبث‌های پیشوای معظم ملت نتیجه خود را روی کار آورده ایستادند و البته ما می‌بینیم که امروز سیاره جهان از آن تشبث‌ها، آن اقدام‌ها، آن پیشنهادهای نجیبی که در این قطعنامه‌ها مقرر کرده شده بودند استفاده می‌برند وابسته به اداره کنی آب، وابسته به استواریت آب، وابسته به گرمشوی اقلیم و آبشوی پیریخ‌ها در سیاره زمین است. من فکر میکنم که از این هم دستاورد بزرگتر برای مردم تاجیک وجود نداشت در این دوره و یکی از دستاوردهای بسیار هم بزرگ دوران استقلال این تشبث‌های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت به حساب می‌رود. تشکر زیاد. طور در آغاز برنامه گفتیم که پایتخت در زمان از 29 تا 31 می میزبان کنفرانس بین المللی سطح بلند عاید به حفظ پیریخ‌ها است. به اندیشه شما حضور مهمانان خارجی در بیشتر گردیدن نفوذ کشور عزیزمان تا چه اندازه سهم می‌گذارد؟ تشکر زیاد. البته طبق قطعنامه‌ای که ماه دکبر سال 2022 قبول گردیده بود تصمیم بود که در شهر دوشنبه چون یک کنفرانس سطح بین المللی برگزار کرده شود و البته ما می‌دانیم که از 29 تا 31 می سال 2025 شهر دوشنبه و جمهوری تاجیکستان میزبان چون یک کنفرانس سطح بین المللی می باشد که من فکر میکنم نظیرش در بشریت وجود نداشت و البته باید قید نمایم که طبق نقشه برگزاری کار کنفرانس مقرر کرده شده است که این کنفرانس 2 جلسه پلنری، 12 جلسه موضوعی، میزهای مدور سران دولت ها، همچنین همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و دیگر برنامه فرهنگی را مطرح کرده شده است که باید برگزار کرده شود و البته در کار کنفرانس تا امروز 2500 نماینده و 80 دولت دنیا امروز در جمهوری تاجیکستان جمع آمدند. من فکر میکنم که در کار کنفرانس عالمان ساحه، محققان، کارشناسان، سیاستمداران، نمایندگان انستیتوت‌های اقتصادی، نمایندگان جامعه شهروندی و دیگر فعالان جامعه شهروندی امروز در شهر دوشنبه جمع آمدند و مقصد اساسی برگزار کردن چنین یک کنفرانس سطح بین‌المللی این پیش از همه
ҷамъ намудани тамоми маълумотҳои илман асоснокшуда оид ба ҳифзи пиряхҳо ва дигар хатарҳое ки имрӯз ба башарият тааллуқ дорад онҳо мебошад. Ва албатта аз соли 2022 то имрӯз бигирем, аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ чандин корҳои илмӣ тадқиқотӣ рӯи кор омаданд ва чандин технология инноватсионӣ вориди экология ва ҳифзи табиат шуд ва имрӯз ҳамаи онҳо ҷамъ карда мешаванд. Як хулосаи аниқ ин ҳамоиш ки имрӯз дар шаҳри Душанбе баргузор гардида истодааст, як ҳамоиши оддӣ вобаста ба ҳифзи пиряхҳо нест. Ин як ҷамъомади сарони давлатҳо, як ибтикорот, як ҷараёни фараҳбахш аст оид пеш аз ҳама оид ба ҳифз шидани пиряхҳо аз обшавӣ бошидад. Чӣ гуна ки мо медонем, солҳои охир албатта гармшавӣ бо шиддати иқлим ба чашм мерасад. Ин дар обшавии пайвастаи пиряхҳо як таъсири манфӣ низ мерасонад ва албатта ин конфронс метавонад дар ҳифз ва пешгирии пиряхҳо аз талафёбӣ, дар мудирияти об, дар дипломатияи об ва дигар масъалаҳо вобаста ба обу иқлим як заминаи хуб бигузорад. Ман ҳамчун як коршиноси соҳа фикри онро дорам ки ин конфронси сатҳи байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе як конфронси сатҳи таърихӣ боқӣ мемонад ва як модели рушд барои минбаъдаи тамоми масъалаҳо вобаста ба обу иқлим ва обшавии пиряхҳо дар масири ҷаҳон боқӣ хоҳад монд. таҳқиқоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон нишон медиҳад ки дар 50 соли ахир 1000 пиряхи Тоҷикистон об шудааст. ба андешаи шумо ҳамчун коршинос, обшавии бо суръати пиряхҳо чӣ натиҷаҳои манфӣ дошта метавонад? чуне ки пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии худ 21 декабри соли 2021 қайд карда буданд ва дар он ҷо иброз доштанд ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай 3/1 пиряхҳо дар 10 солаи охир об шудааст ва ин об шудани 3/1 пиряхҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дарак аз 60% оби Осиёи Миёна мекунад. ва бояд қайд кунем ки Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳое ҳаст ки дар арсаи ҷаҳон таъминкунандаи асосии оби тоза ба ҳисоб меравад ва обшавии пиряхҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он дарак медиҳад ки ҳамарӯза сатҳи ана ҳамун обҳои ошомидании оби тоза аз байн рафта истодааст ва сифати обҳои боқимондаe ки имрӯз истеъмол карда истоданд ва таъмин шуда истодааст ба аҳолӣ рӯз аз рӯз бад шуда истодааст ва чиқеле ки дар қаъдномаи Созои Милали Муттаҳид ҳам дарҷ гардида шудааст, пиряхҳо ин ҷузъи ҷудонашавандаи давраи гидрологӣ ва ҳифзи муҳити зист, тағйирёбии иқлим, саломатии инсон ва рушди устувор ба ҳисоб меравад ки бевосита таъсири худшона ба самтҳои гуногун аллакай мерасонад. яке аз самтҳое ки мерасонад ин тағйирёбии иқлим мебошад ки тағйирёбии иқлим ин дар ду самт. яке аз сабабҳош ин гармшавии бевоситаи иқлим ки сарчашмаи асосии ана ҳамун нигоҳдории гарм нашудани иқлим яке аз қисматҳош ин пиряхҳо ба ҳисоб мерафтанд ва қисмати дигареш ки ин бевосита таъсири худша ба ҳифзи муҳити зист, саломатии инсон ва дигар қисматҳо мерасонад. ин бевосита таъсири инсонӣ аст ки таъсири инсонӣ аз куҷо ба вуҷуд меояд. ин аз зиёдшавии корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ, кандани ана ҳамун захираҳои зеризаминӣ аз қабили нефту газ, ангишт, ин ки дигар канданиҳое ки дар қаъри замин бунёд аст ва онро инсон рӯи кор меорад, бевосита таъсири худшона ба ана ҳамин обшавии пиряхҳо рӯз аз рӯз асонида истодааст. ва дар баробари дигар ин зиёдшавии ана ҳамун партовҳо ки дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳо рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст, дар биёбонҳо рӯз аз рӯз партовҳои пластикӣ зиёд шуда истодааст. ин бевосита яке аз сабабҳои асосии гармшавии иқлим ва обшавии пиряхҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ташаккури зиёд. ба андешаи коршиносони ҷумҳурӣ, Тоҷикистон ки дорои беш аз 13000 пирях мебошад, масъалаи ҳифзи пиряхҳо ҳамчун амри муҳими стратегӣ арзёбӣ мегардад. бояд дар ин бора бигӯем. албатта бояд қайд намоем ки пиряхҳо ин сарчашмаи асосии обҳои ошомиданиянд. дар сайёраи замин обҳо зиёданд. 70% сайёраи замин низ аз обҳо иборат аст, аммо обҳои ошомиданӣ ниҳоят каманд. мо имрӯз медонем ва тибқи таҳлилҳои олимони соҳа аллакай имрӯз дар сайёраи замин аз 750 миллион
то 1 миллиард аҳолии кураи замин аллакай ба оби ошомиданӣ ба проблемаи оби ошомиданӣ рӯбарӯ гардида истодаанд, ки далели ин гуфтаҳо аллакай қитъаи африқо пура маълум аст ки чӣ қадар бар мушкили оби ошомиданӣ рӯбарӯ гардидааст. мо медонем ки имрӯз ҳазорҳо кӯдак аз нарасидани об ҳалокат мегардад. имрӯз ҳазорҳо нафар аз нӯшидани обҳои ифлос ба бемориҳои тавбатношаванда рӯбарӯ мегарданд. яъне ки ин падидаҳо чӣ маъне дорад? ҳама ин падидаҳо мо мебинем ки ба ҷони инсоният сарокор доранд ва албатта ба башарият равона карда мешавад. ва албатта чун ҷумҳурии Тоҷикистон гарчанде ки сарчашмаи асосии обҳои ошомиданӣ дар Осиёи Миёна ба ҳисобам ки равад, базаи асосӣ, яъне ки анбӯҳи асосии пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз гардонида шуда бошад ҳам, вале ин ташаббус ва ибтикороти пешвои муаззами миллат зимни сиёсати инсондӯстонаи худ буд, ки ин ибтикоротро рӯи кор гирифт, чун таҳлил намуда дид ки оянда сайёраи заминро кадом падидаҳо интизоранд, мо ба чӣ рӯбарӯ мегардем. ва тибқи пешгӯии олимҳо 50-100 сол баъд 70% кураи сайёраи замин ба проблемаи оби ошомиданӣ рӯбарӯ мегардад, агар мо пешгирӣ аз гармшавии иқлим ва обшавии бо шиддати пиряхҳоро нагирем. яъне ки чӣ гунае ки устод қайд карданд, имрӯз дар асоси тағйирёбии гуногунии биологӣ, яъне ҳамин занҷира бо дасти инсон ва дигар омилҳои берунӣ таъсир расон ва имрӯз мо мебинем ки фазои сайёраи замин якбора бо шиддат гарм шуда истодааст ва аз натиҷаи гармшавӣ бо шиддати иқлим имрӯз пиряхҳои бузургтарини дунё об гардида истодаанд. ва чун Тоҷикистон ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад, ин хатарҳо низ Тоҷикистонро дар пай дорад. ва албатта устод дуруст қайд кардам, аз 15 000 пиряхе ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз нигоҳ дошта шудааст, дар тӯли 15-20 сол 1000 пирях ё 30% аллакай об шудааст. чун ин чӣ падида дорад ки оҳиста оҳиста ин захираи бузурги обии мо аз байн меравад. ҳангоме ки мо пиряхҳоро аз даст метем, мо мебинем ки Тоҷикистон давлате нест ки дар он ягон оқёнус, ягон баҳри бисёр ҳам азим ҷойгир бошад ва сарчашмаи асосии обҳои мо ин пиряхҳо аст. ҳам обҳои ошомиданӣ, ҳам обҳои соҳаи кишоварзӣ, ҳам обҳои соҳаи энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон. мо медонем ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз тавлидкунандаи асосии нерӯи барқ аст, ки бо иқтидори барқароршаванда, яъне ки мо аз об нерӯи барқ мегирем. ва албатта вақте ки пиряхҳоро мо аз даст медиҳем, ин тамоми мушкилиҳое ҳаст ки ба ҷони инсоният ва рушди минбаъдаи иҷтимоӣ ва иқтисодии давлат як таъсири бади худша мерасонад. ва албатта обшавӣ бо шиддати пиряхҳо ва хатари он аз ҷумҳурии Тоҷикистон низ бар ало ба чашм мерасад ва ҷамъомад ва баргузор кардани ин конфронс аз он иборат буд ки чӣ бояд кард ки мо роҳи ин хатарҳоро гирем. пеш аз ҳама мақсади асосии баргузор кардани ин конфронси сатҳи байналмилалӣ аз он иборат аст ки чӣ тавр ба кадом роҳҳои илман асоснок шуда мо метавонем ки ана ҳамин обшавӣ бо шиддати пиряхҳоро пешгирӣ намоем. албатта ин кори якрӯза дурӯза нест, ин заҳмати чандин соларо дар пай дорад, чун мо медонем ки вақте ки табиат баъзе хатарҳоро рӯи кор меорад, албатта пешгирии онҳо бисёр ҳам қин аст, бисёр ҳам барои инсоният мушкил аст. ин обшавии пиряхҳо агар аз як тараф ба камшавии обҳои ошомиданӣ ба мушкилии обҳои ошомиданӣ оварда расонад, аз тарафи дигар боз хатарҳои зиёди биологиро рӯи кор меорад. аз қабили селҳои пай ҳам ба вуҷуд омадан, аз қабили ярчфароӣ, аз қабили заминларзаҳо ва дигар ҳодисаҳое ки ба ҷони инсоният ки хатар дорад. бинед як қазоват бояд намоем ки шумо як ана ҳамин ақидаву таҳлилҳои олимона ва оқилонаи пешвои муаззами миллатро бинед ки пайваста ба ҷони инсоният фикр менамояд ки инсоният оҳиста оҳиста ба кадом хатарҳо рӯбарӯ гардида истодааст. ва албатта боиси шукргузорӣ ҳам ҳаст ки имрӯз Тоҷикистон мизбони чунин як конфронси байналмилалӣ аст. ин конфронс на ин ки дар масъалаи обу иқлим, ман фикр мекунам ки тамоми иқтидорҳо ва ана ҳамун бойгарии табиӣ ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорад имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ карда мешавад. аз қабили сайёҳӣ, чун Тоҷикистон яке аз кишварҳои аз лиҳози сайёҳӣ бисёр ҳам як кишвари пешрафта мегӯям хато намекунем ва шароити ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалби сайёҳон як шароити нотакрор аст. ва албатта ин
توفه طبیعت است برای جمهوری تاجیکستان. ما این را باید صرفه‌کارانه استفاده بریم. و امروز در برابر کنفرانس جلب شدن مهمانان یک قبیل سیاحان نیز در جمهوری تاجیکستان امروز وارد گردیدند. من فکر میکنم که آن همه انفراستراکچور سیاحی، انفراستراکچور انرژتیکی، انفراستراکچور سیاسی و فرهنگ و تمدن و معارفی که امروز در جمهوری تاجیکستان داریم در عرصه بین‌المللی معرفی میگردد. امروز ما خیلی در اول قید کردیم 2500 نماینده و 80 دولت دنیا وارد جمهوری تاجیکستان گردیده ایستاده است و در برابر این زیاد هم اینستیتوت‌های علمی تحقیقاتی، زیاد هم امروز انمون شرکت و کارخانه‌های زیاد وارد گردیدند. در این مورد من چگونه که از کار کنفرانس برآمد همایش‌های صاحبکاری و سیاحی روی کار می‌آیند. امروز ما از تجربه دولت‌های دنیا نه اینکه در مسیر آب و اقلیم تمام ساحه خواجگی خلق استفاده می‌بریم. امروز استحصالات ملی جمهوری تاجیکستان که با برند تاجیکی استحصال می‌شود در عرصه بین‌المللی معرفی می‌گردد. این کنفرانس در نوبت اول عاید به حفظ، حمایه، مدیریت، پیشگیری و استواری آب و اقلیم باشد. در طرف از پهلوی دیگر برای تاجیکستان یک دستاورد بی‌نظیر است، چون که ما در اینجا می‌توانیم که با چندین کارخانه‌های بانفوذ دولت‌های بین‌المللی همکاری برپا کنیم. ما امروز می‌دونیم که فرهنگ جمهوری تاجیکستان، چون تاجیکستان یک دولت تمدن آفر است، فرهنگ دوست است، انسان دوست است، در عرصه بین‌المللی معرفی نماییم. چنانه که من همین فرمولای صلح پیشوای معظم ملت امروز یکی از فرمولای اساسی دولت‌های دنیا روی کار گرفته شده است. من همین تشبث پیشوای معظم ملت همچون یک تشبث مدلی وابسته به آب و اقلیم در عرصه بین‌المللی امروز معرفی می‌گردد و این در تاریخ میماند، یعنی که در تاریخ بشریت تاجیکستان نفوذ نگاه داشته می‌شود. و باید قید نماییم که تاریخ نوین جمهوری تاجیکستان تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یک تاریخی کلا تغییر یابنده است، چون که در این مدت کوتاه خصوصا باید قید نماییم که در 13 ساله دوران استقلال ما با یک قبیل دستاوردهای بنفوذ سطح بین‌المللی معرفی کردیم. امروز جمهوری تاجیکستان را همچون یک دولت تشابسکار عاید نه اینکه به آب و اقلیم در تمام ساحه صلح، دوستی، برادری، فرهنگ، استحصالات، تمدن و دیگر سمت‌ها میشناسند، اعتراف میکنند که این افتخاری کل مردم شریف تاجیکستان است. و البته این کنفرانس آن پیشنهادهای علما اساسناک شده که در رزولوسیای کار کنفرانس جمع‌آوری کرده میشوند، این آن پیشنهادهایی میشوند که پیش از همه برای پیشگیری نمودن آبشوی با شدت پیریخ‌ها یک زمینه خوب هم میگذارند، چون که تمام مسئله‌ای که علما اساسناک کرده شده است آن میتواند به جان بشریت یک دستگیری خوب هم روانه کرده شده باشد. من فکر میکنم این ابتکارات، این کنفرانس یا کنفرانس بسیار هم تاریخی است و باعث افتخار، سرفرازی و ممنونیت کل مردم شریف تاجیکستان هم میباشد. امروز خیلی که به معلوم است گپ سر آب آشامیدنی می رود و در تاثیرهای عامل‌های انسانی که ما گفتیم یکی از تاثیر انسانی می باشد و ببینید که از طرف سران دولت‌ها با پیشنهاد پیشوای معظم ملت علیه همه چوره‌ها سری وقتی اندیشیده شده ایستادند و مسئله که امروز مونده است این از طرف هر یک جامعه شهروندی از جمله جمهوری تاجیکستان و تمام دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و دیگر جامعه شهروندی باید درک نماید که این کاری تنها سران دولت‌ها، کاری تنها یک دولت نیست، چون که در قدم هم آورده شده است که این تنها پیشگیری حفظ پیریخ‌ها این از یک دولت یعنی که از عضو سازمان ملل متحد وابستگی هم ندارد، چون که سال از سال و هر روزه آبشوی این پیریخ‌ها در حدود سران دولت‌ها این از آن شهادت می‌دهد که ما آهسته آهسته همون جنگلزارها، درخت‌ها و قسمت‌های دیگر خودمان از دست می‌دهیم. سبب اساسی همه این گرمشوی اقلیم از دست دادن همون پیریخ‌ها، از دست دادن همون جنگلزارها و دیگر قسمت‌ها این سبب اساسیش این تاثیر انسانی هسته که ما به همین‌ها آماده هستیم، چون که ما با رومانی واسع اگر نظر افکنیم در دوره‌های پیش یعنی در خانگری بخارا انسان‌ها هم برف‌ها رو به یخ تبدیل می‌دادند با طریق هم برای میوه‌های خوب گرفتن از همون باغ‌های خود یعنی که نگاه داشتن همون جنگلزارهای خود همون برف‌ها رو یخ چی می‌کردن یخبندی می‌کردن در غارهایی که در همون خندق‌هایی که با خود به دست می‌کردن یعنی عامل‌های گوناگون هست که امروز جامعه شهروندی هم می‌تواند یعنی سهم خودش برای
бартараф сохтан яна ҳамин пешгирии иқлим, аз байн рафтан ҳамин пиряхҳо, аз байн рафтани ҷангалзорҳоён ки дигар самтҳо гузаронад. Чунон ки мо қайд кардем, сарони давлатҳо аллакай тамоми чораҳои зарура андешиданд. Бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо қабул гардид. соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо қабул гардид. дар созмони милали муттаҳид фонд барои ҳамин ҳама ҷанбаҳое ки дар хатнома оварда шудагӣ ҳаст аллакай фонд таъсис дода шуд ва дар ҳудуди пойтахти азизамон шаҳри душанбе тоҷикистони азиз имрӯз конференсияи сатҳи байналмилалӣ баргузор карда шуда истодааст ки ин конференс имкониятҳои зиёд ба ҳамун кишварҳои узви созмони милали муттаҳид давлатҳои дигар медиҳад ки ҳамин иқдоми пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон узви ҳамун давлатҳои созмони милали муттаҳида дар рафт минбаъда давлатҳои худ истифода баранд ва ҷомеаи ҷаҳона аз ин хатар эмин нигоҳ доранд. чунки пешвои муаззами миллат ин ки корҳои ҳамун тадқиқотҳои коршиносон нишон медиҳад ки баъди садсолаҳо як қисмат давлатҳо дар арсаи зиёд обшавии пиряхҳо зери об мемонанд. аз ин шаҳодат медиҳад ки бояд мо дар якҷоягӣ ҳар як шаҳрванд, ҳар як давлат баҳри пешгирии ҳамин офати табиӣ ки баъд аз 100 сол ба ҳудуди давлатҳо мерасад якҷоя камари ҳиммат бандем. таҷрибаи тоҷикистон метавонад ҳамчун намуна барои дигар кишварҳои кӯҳӣ вобаста ба захираҳои обии пиряхӣ хидмати созгор намуда бошад? ташаккури зиёд. бисёр ҳам як пешниҳоди ба маврид кардед, саволи ба маврид буд. ана ҳамин ибтикорот, ана ҳамин падидае ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сиёсати хиратмондони пешвои муаззами миллат рӯи кор гирифтааст, ҳамчун модели базавӣ дар мудирият, ҳифз ва ҳимояи пиряхҳо ва обу иқлим дар сайёраи ҷумҳурии тоҷикистон боқӣ мемонад. яъне ки тамоми масъалаҳое ки вобаста ба обу иқлим, обшавии пиряхҳо, дигар масоил баргузор карда мешавад, базаи асосиш, фундаменти асосӣ ҳамаи он чорабиниҳо ин анамин конференсе ки имрӯз дар шаҳри душанбе баргузор гардида истодааст. ва албатта чӣ гунае ки мо қайд кардем, дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар масири обу иқлим вобаста ба дигар давлатҳои рӯи дунё назаррасанд ва ин ибтикорот вобаста ба ҳифз ва ҳимояи пиряхҳо, мудирият, устуворият ва дигар масъалаҳои вобаста ба обу иқлим равона карда шудааст. инҳо падидаҳои наве мебошанд ки ибтикороти онҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон равона карда шудааст ва инҳо ҳама он сарчашмаҳое мебошанд ки башарият метавонад аз ин истифода барад. яъне ки ин конференсе ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида истодааст ва он пешниҳодҳое ки аз ҷониби олимон, муҳаққиқон ва коршиносони ҷумҳурии тоҷикистон дар ин конференс садо медиҳад, инҳо метавонанд дар пешбурди кори обу иқлим ва ҳамчун як базаи асосӣ барои истифодабарии давлатҳое ки иқлими кӯҳӣ доранд. чӣ гунае ки мо медонем ҷумҳурии тоҷикистон 93% давлати кӯҳӣ аст ва ҳамагӣ 7% мо ҳамвориҳо ташкил медиҳад ва чунин давлатҳои кӯҳӣ дар соираи замин ниҳоят зиёданд. яъне ки ин таҷриба на ин ки барои давлатҳое ки иқлими кӯҳӣ доранд, иқлими сахт доранд ва он давлатҳои иқлими ҳамворо ҳам доранд, он давлатҳое ки дар дохили худ баҳру оқёнусҳо ҳам доранд, он давлатҳое ки бо қитъаҳои яхбаста ҳамсарҳадӣ ҳам доранд, метавонанд ки аз ин самаранок истифода баранд. чунки дар ин ҷо пеш аз ҳама устувории инсоният вобаста ба гармшавии иқлим, мутобиқсозии пиряхҳо ва олами ҳастӣ ба гармшавии иқлим, яъне ки мо имрӯз як бора наметавонем ки ин гармшавӣ бо шиддати иқлима пешгирӣ намоем. пеш аз ҳама яъне ки модели асосии пешгирӣ ин мутобиқшавӣ аст. мо роҳҳои илман асоснокшударо бояд истифода барем ки пеш аз ҳама аввал инсоният, олами ҳастӣ, ана ҳамун олами набототу ҳайвоноти тамоми дунёро пеш аз ҳама ба ана ҳамин гармшавӣ бо шиддат мутобиқ созем ва баъди аз он роҳҳоеро истифода барем ки тавонем дар пешгирии шиддат, яъне ки болоравии гармшавӣ мусоидат намоем. яъне ки имрӯз илм он нуқтаеро исбот накардааст ки имрӯз мо гармшавиро бигирем ба сатҳи сардшавӣ ё ки пас намоем. танҳо мо метавонем ки пешгирӣ намоем, ин шиддата пас кунем ва агар мо ин шиддата пас карда тавонем, ман фикр мекунам ки мо бо як рисолаи хуб ҳам муваффақ мегардем. ва албатта ин ибтикороту ин ташаббусҳо беназиранд, чунки дастовардҳои олимони тоҷик дар тамоми соҳаҳо хусусан обу иқлим бисёр ҳам як дастовардҳое ҳастанд ки на ин ки барои ҷумҳурии тоҷикистон ва имрӯз барои башарият хизмат карда истоданд ва ин суханро пешвои муаззами миллат дар паёмашон низ қайд карданд ки илм на ин ки барои як давлат бояд барои башарият хизмат намояд. шумо бинед ки имрӯз илми тоҷик
تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت با بشریت خدمت کرده ایستاده است. امروز در جمهوری تاجیکستان آن دولت‌های اصلا جمع آمدند که آنها می‌دانند که با پرابلم آب آشامیدنی هر ساله مبادل گردیده ایستادند. گرچند که جمهوری تاجیکستان از لحاظ من ذخیره آبی مشکلی ندارد. ما سرچشمه آب‌هایش می‌دانیم. یعنی که تمام آب‌های آسیای میانه از جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. تمام دولت‌های پایین آب آب‌های ما رو استفاده می‌برد. گذشته از این جمهوری تاجیکستان فکر دیگر دولت‌ها رو کرده برای باز هم زیاد نشدن آن همه مشکلی آبی آشامیدنی این تشبس‌ها رو روی کار گرفت. خیلی که ما می‌دونیم انسان می‌تواند که به خوراک هفته‌های زیاد حتی ماه‌ها نیز زندگی نماید، اما به آب تنها یک هفته ما میتوانیم که زندگی نماییم، پس از این حیات از بین میرود. یعنی که شما بینید که بزرگی این کنفرانس در کجا است که نقطه اساسی حفظ کردن جان انسان است. یعنی که از تمام آن همون آفریده پروردگار مخلوق اساسی انسانیت است، یعنی که اداره کنی سیاره در دست آن انسانیت است و امروز بینید که با تغییریابی منامی اقلیم حتی به جان انسان خطرهای زیاد تهدید می نماید و چون سیاست عاقلانه و عادلانه بود و این موفق هم نیز گردید. امروز از همون در اول ما قید کردم از 750 میلیون تا 1 میلیارد اهالی کره زمین به آب آشامیدنی روبرو گردیده است. البته این ابتکارات و تشبس‌های پیشوای معظم ملت امروز کار داده ایستادند. بیاین یک تحلیل نمایم که چگونه که من در اول صحبت قید کردم امروز در سیاره دنیا از 750 میلیون تا 1 میلیارد اهالی کره زمین به آب آشامیدنی مشکلی آب آشامیدنی الکی روبرو گردیدند و این تشبس چهارم پیشوای معظم ملت سال 2018 سال 2028 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار الکی نتیجه داد. یعنی که از آن همین 750 میلیون تا 1 میلیارد اهالی که به آب آشامیدنی روبرو گردیدند الکی 700,000 به آب آشامیدنی تامین گردیدند. این از کجا به وجود اومد؟ این پیش از همه از استفاده عاقلانه آب، اداره کنی و منسوبیت انسانیت به انمی روندهای آبی. امروز الکی در سیاره جهان یعنی که انمی فرهنگی استفاده برای آبها رو روی کار دادن. ما پیشتر می‌دیدیم که آبها هر گونه افلاس کرده میشید، هر گونه کارخانه‌ای که بیشتر با آب سر و کار دارن روانه کرده میشید، حتی پرتاب‌های بعضی کارخانه‌های استحصالی به آبها روانه کرده میشه که در نتیجه ترکیب آبها غلیظ میشن و آنها از کاتگوری آبهای آشامیدنی به کاتگوری آبهای افلاس وارد می‌گردیدن. و امروز شما ببینید که با آن همین تشبس‌ها، با آن همین اقدام‌های انسان دوستانه، آن همون آب‌هایی که از کاتگوری آبهای افلاس بودن در نتیجه کار کرد، در نتیجه وارد نمودن تکنولوژی اینوواسیونی با جریان آب و اقلیم ما توانستیم که همین آب‌های افلاس رو در نتیجه کار کرد به آب‌های آشامیدنی مبادل گردونیم و در نتیجه بینید که الکی 700,000 اهالی که به آب مشکلی داشت امروز الکی به آب آشامیدنی دسترسی دارد که من فکر میکنم از این هم دستاورد بزرگ برای مردم تاجیک وجود ندارد، چون 700,000 نفر شهروندان سیاره کره زمین از نابودشوی حفظ کرده شدند. این بزرگترین دستاورد پیشوای معظم ملت در عرصه بین المللی و در تاریخ بشریت انسانیت به شمار می رود. تشکر زیاد، بسیار اندیشه های به مورد. واقعا تشبس نوبتی و همچنین برگزاری کنفرانس سطح بین المللی در کشور عزیزمون تاجیکستان فکر میکنیم در راه رسیدن به رشد استوار در ساحه آب و اقلیم زمینه مساعد فراهم می‌آورد و پیوسته تشبس‌های پیشوای ملت محترم ایمانی رحمان در سطح جهان پذیرفته می‌شود و البته برای ما باعث افتخار و شرفمندی است. برای یک صحبت از شما اظهار سپاس می‌کنیم و بیننده‌های عزیز یادآور می‌شویم بار دیگر که در برنامه در موضوع روز صحبت داشتیم وابسته به کنفرانس سطح بین المللی که حالا در شهر دوشنبه برگزار گردیده ایستاده است با اعظم میرزایف نامزد علم‌های اقتصادی و همچنین با اسام‌الدین سفروف معاون کالج مخصوص گردانده شده شهر باختر و صحبت ما جریان گرفت اطراف تشبس‌های پیشوای ملت وابسته به اعلان گردیدن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرخواب و دیگر تشبس‌هایی که از جانب پیشوای ملت و عالمان جوان تاجیک در سطح بین المللی پذیرفته شدند. در همین جا برنامه در موضوع روز به پایان میرسد. تا دیدارهای بعدی پیروز و موفق و سعادتمند باشید. خیر.